Hili ni jambo moja muhimu sana na kubwa sana katika biashara zetu na katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Jambo hili ni kujifunza kuwa na mawazo chanya yenye kupembua vitu ambayo yanatija na maendeleo yetu ya kila siku katika maisha yetu. Katika kujifunza huku kupembua mambo, kitu cha muhimu sana unatakiwa kufanya ni kujiepusha na makosa madogo madogo, kuona fursa kadri uwezavyo, na unatakiwa uhakikishe huyu mvivu kufikiria na sio mvivu wa kufanya maamuzi. Hapa watu wengi sana tunapokwama. Wengi sana tunaweza kufikiria, tunafikiria mambo mengi na mambo makubwa zaidi, lakini ni wavivu wa kufanya maamuzi. Usisahau kusubscribe channel yetu pendwa, Amani Tanzania wenzangu, naomba msubscribe kusupport kijana wenu.